Hebu niambie, Yesu Kristo alitoa fungu? Ukiangalia Matthew, Mark, Luke, John, nowhere. Paulo alitoa fungu. Hebu niambie, Musa yeye mwenyewe ambaye alianzisha kazi ya fungu, kuna pale tunamwona akitoa fungu? Joshua tunamwona kweli? Hata Daudi mwenyewe, hata Solomon, hakuna pahali. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii, zamani hizo vitabu vya kuandikia havikuwa, kalamu za kuandika hazikuwa, wino wa kuandikia haukuwa, hata ujuzi wa kuandika haukujulikana kwa watu wengi. Kwa hivyo ulipokuja wakati wa kunakili vitu kama hivi, hawange nakili vitu ambavyo vilikuwa obvious kila mtu ufanya. Hivyo ningesema ndio, Yesu Kristo alitoa fungu. Ni sawa ni ile swali la ile miaka ya Yesu Kristo kutoka 12 mpaka 30 alikuwa wapi? Mbona tuna habari yake? Kwa sababu maisha yake yalikuwa ya kawaida. Mbona tuyarejelee? Na vitabu vya kuandika hakuna, kalamu za kuandika hazipo, wino ni wa thamani zaidi, na sio wengi ambao wana ujuzi wa kuandika.